waramutse Madam, ati ndakeka buno uratunguye kuba bakubwiye ko ndi president ugwamagaye ubwo heruka makuru mbega ubwo ameza nahise ubwo heruka makuru nari speaker cyangwa se umuvugizi wa leta ya Amerika none ubu nguri wabaye president ese president yagiye he nabandi The president died 2 months ago. The vice president a week later. Ndagira ngo mva bagamba president ameza abirayise yishwe n'icyorezo ndetse na vice president nawe yarapfuye wari umuvugizi wa leta ya Amerika ubu ngubu ni uyoboye Amerika ndagira ngo ukurikire icyorezo cyakoze ibara. The federal government is holed up 200 feet below the White House and communication is getting spotty. Ati abantu bakomeje gupfa ndetse no muri White House abantu bari kurimbuka icyorezo cyabarembesha abantu meze nabi. Don't need to know now. Does Dr. Scott have what she needs to make a vaccine? Icyo dushaka kumenya ese muganga muri kumwe Rachel Scott yaba afite igikwiye kugira ngo abashe kuba yadukora urukingo. She thinks so, ma'am. Nikakeka kibyo afite bizakora. The coordinates to secure biolab on the coast of North Carolina. Ati tugiye kwa cordon ubwo ni imibare y'amerekezo y'ahantu bajya. Mwerekezo majyaruguru ya Carolina ati mo niho muyo muri koremeze mukuru ubushakashatsi bwanyu niho hantu harinzwe honyine mwagira ntimugire ikintu kibabangamira. Man, we were just attacked by the Russians. Ariko madamu twatatswe na leta y'Abarusiya. Twatatse. Russia no longer has a functioning government. From what we're hearing, a breakaway force is operating on its own authority. Ndagira ngo ukurikire filime wigira ubwoba ngo bwa leta y'Abarusiya ngo yabatatse uba Abarusiya nta leta bafite iri gukora. Bivuze ngo nabo abayobozi babo baragiye bicwa n'icyorezo mbega ba president bande mbega abaturage babaye gutyo mukavuye gusa nta buyobozi bafite kubera icyorezo cyateye. We're trying to ascertain all the facts. Ma'am, our families, how do we find... None se imiryango yacu tumenya gute uko imeze? I could tell you. Nanjye nakifuje kubwira ko imiryango yanyu imeze. Most of our population, of our armed forces is dying or dead. Ati wa mwana rwose abenshi mu bene gihugu buno dufite abenshi bari gupfa abandi barapfuye. Niyo magambo yakoresheje. Ubwo mbega utarapfa nori mu nzira agenda. Abenshi bari gupfa abandi barapfuye. We have no allies. We have no enemies. Ati ubu ngubu nta gihugu cyadufasha mu bibazo turimo no allies ndetse nta nabanzi dufite b'igihugu cyacu